Mr. KYF kecing. Kum lieng rod bom kum lieng. Adom don rabatum pini ke 17 aju kan alon domam 8 menit kan domam puga paklain buyo. Aju apor yo. Ai dom yo ke dam ke bang do pig aju apor jo. Lepu. Jo ke dam bang do pig yo. Oh, motor orang long lagi nama motor orang lucu VIP lagi ya. Oh. Apor ke jo. Menit do pig. Yo. Kita mau tunda do pig ke bang, tunda do pig yo. Pun ada udah ini bigi kan lagi singmir jangan lupa lo domahi ke kan lo lagi domahi kan yo lang lokso hawar mai tu kan lo domahi ke kan karena bagai lain tu bagai engkau dong yo set ini kita kira serkem kalau diri sonim tolong aja lang mit pikangnya tapi ini ini itu dah duit pikangnya yo laga singmir jangan cetai lo men kelang dulu tumlo yo domahi ke kan kelang dum bom tumlo yo puno laga Difu Government College kesias jona tumen rajo laga domahi ke kan yo ahok lo domahi ke kan ke laga Dumbralong ke 2 karbi tum si gasenet ke kan bang so domahi ke kan ke setamen non bang ke karbi di sulim sorong aja lo ka domahi ke kan do bek nai bu ke damtang kan di po prang pen so je parai lo no ke kan bek nai bu non ke awar tim dan ke kan lo la ben ke thai lo ke jola bang ke di Difu Government College awar mai tu mesi domahi ke kan bom lo ada bang traditional market jo luar biar pun ada jor bom ke nam tu ke ong so ko li yo ai Pilo ke nami mah, pilo nami. kenapa nih Oke jor lo bang, oke jor tuh lo. Nanti di sini nang kok po. Oh, tada ke jor lo ke yo. Nang manang ne? Oh, nang lo sab. Nang di, oh nangi hormu misan sanle. Oh, yo, puan tak kalang lo. Minang wei kalau pusi juga bro. Oh, yo pusar nak kenam lo yo. Yo, pilo kenam pot. lupa kalang lo Oh, yo. Pilo sar nam poi. lupa kok lupa Oh, kang tan lupak deh yo. Berapa lo nang liga? Arong. Nakalen price eh? Oh, nakalen laga cukuri se. Oh. besang Dake ejang sopo kula luma. ejang Sopo kula nang bombo. Atheng no si jortang dele nang po. Yo. Oh, dokane naim ta free. Oh, jo kado bidang namo da atheng no lama lo. Lapen hormu anam ki jumen long isa hormu bang mesen. Yo. Oh, yo. Kado namo jo. Kuang ta lo kalang lo jo. Adim ben macerai dia jo. Anu tidak 6 rinti lebo. 6 rinti lebo. Oh, dah kalau kami thang kar biar kurang si cenam nang po. Oh, offer do mama, offer do di, palo. among thakti ba selling 28 25 2600 rupees ni ke only 1700 kilo la pente ini tu 300 selling la so quality bang ke 15 1600 long only 800 si people joy home thor 1700 kilo VIP joy only 2000 na sini tu people Oh, mesen lo lason do nai. To dang le na wang lama de kado beta. Oh, jo, nejir po Jepang buat long ke. Oh, pulu na pilo na boy. Oh, kelang lo lang. Jo, pulu hele ben sigi jo. Pata lo lalong da hele do yo. Bondu ka se. Yo jo. Reme. Rong aje lo bonduk. Oh, kelang lo lang ke jui lo lang ko pisin na ma. Yo. Oh. Menit yang sok le jo. Menit yang sok le jo. Udah menit yang sok le. Oi. Oh, pon ta ke jor lo. Na pelo na le tum ke. Hamren. Oh, Hamren pen lo, Hamren Difu kado ko belo di. Anda kalang lo. Nah tunggu apa lo? kurang yang pa Difu yang po pen. Oke lah puge. Pura pelo na le tunggu ho. Na rong pen lo. Pene rong aja ke buguri nam rong yo. Buguri cho bom la pudun bom muni topik pen awang bom. Jo muni ke ongso kali la puta la pen. La puna ta muni topik yo. Oh, ini kiong sokoli, jo cepen ni, doping lo penong wian ke jo, penapong, penaptik ong po, jo, beri sih namun tan, nanti cobom, jo, penong ke, Samsung sing je cetai lo, start ke bayar jo,
dak sikang bom lo Mr. KYF cepatin apa jo. Mr. KYF, todapo. Oh, kenapa Mr. KYF long cepatin ni mak. Cepatin deh. Oh, Mr. KYF kaman mak ke hai panam tum. Kaman lo ke hai meme. Akontesen cini lang di. Oh, mau ingwain pa deh. Oh, Mr. KYF akontesen mak ke hai mau ingwain deh. Ceng jelang nongko ke. Oh. RB Entertainer team tu penang we child marriage product yo penang we drama claim ko Charlie lo green room lo abela tu mangke lapu mangke Mr. KYF contestant tu mangke encore dong mangke tu mah JP lapu kado kami sisik cerang kok apa yang diurak Mr. KYF patin tu mah sisik cerang lo lang sisik cerang apa yang audience sebagai bang yo mana beriko Mr. KYF kecing. Cek lampu gelang, ada yang kan ada itu. Lampu cuma kan ada posisi yang kuat. Dari tundang cerah dan jentuh. Mr. KYF kecing yo dak. Masih. Samson Singh ke Thailand. Orang tinggal di tumis sih. Teneng 2023 Mr. K. Kumlieng road bomb kumlieng. Lampu gelang lagi. Ini tuh. Hello itu lah, jadi kan tiga tidak di kamar hello lah punya apa? Kumlieng ini tuh makan baju, lagi masuk ke ini tuh sudah nanti hal baju. Oke hai, Hong Timo. Nanti kan tuh nanti Hong Timo kan, asik ini. Mr. KYF tu bom lo. Mr. KYF kecepatan dong. Nili ong. Tension tisu. Akan ku kan cuma sar. Long kiri mo. Cepat lang lagi. Yo. Sampai lagi itu mau sar lo tajo. Langan bom lo, lapuna cepat bom lo, puna do bom lo. Ku rat do piyo pinang we jo. Samson Singh is test dong yo. Rat ong sok le jo. Rat ong sok le yo. Ong yo. Oh, puna kayo no thank pi. Yo. Yo. Wanda ke la radio sole yo, radio sole. Wanda jo. Oh, Wanda. Oh, jo, lati. Anu ko. Oh. Wanda radio sole yo. Wanda ke la radio sole. Oi, bong ke anu ko. Oh. Yo, Wanda dolang. Mune topik yo. Yang soleh mune topik. Wanda dolang. Oh. Yo. Oh. Wanda topik ayo. Oh, nang leo dia kan ke. Oh, kan lo. Oh. Oh, lagi. Fotografer, videografer dulu lagi. Masih betul na tentu cuma foto people. Kami yang langsung super tempat ya. Mencapai pon Rin Janati Fusa. Alang itu apa sih? Betul abang sokong jai long. Tuhan pon pon. Oh, kelang bang ke ong sok liyo pinige. Jo la tayong neking. Jo to da kang next side. Next I would like to request Mr. Koison Pangcho and Rin Janati Fusa. Rin Janati Fusa is the winner of Abiang in Superstar Season 4. Arta kom lang kuli mo ko jel jang tulut puna. So please welcome them with a big round of applause. Joyson Pangcho and Rin Janati Fusa. Uang ke videographer, photographer tum jo official dap Mr. KYF long. Official videographer, photographers tum jo. Oh, United Club of Karbiang Long. Hello everyone. Good evening. Oh, yo. So, Mr. KYF long kena arat jo. Udah yo kuna kan dopom lo lulun bom lo yo lo kai.
light engineer, sound engineer. Risokai tum luôn bom liu. Karbi international tum yo. Child marriage apa tak drama klem bom. Child marriage arta ke jumpen yo. Jepang ri tum apa. Karbi international tum. Mr. KWF yo. Mr. KWF Songsar Timung sikhai lo Songsar Timung. Abang ke second runner up ke lake Edwinson Hanse. Kalau pen ke sing rank ma first runner up yo. Mr. KWF hai tu. Malah tu hai palo yo. Mr. KWF hai lo result yo api more. Mr. KWF ke hai tum lo. Ke hai bang ke Songsar Timung lo lapen second bang ke rank ma jising rank ma. Third bang ke lake Edwinson Hanse lo lapen lapu bang ke best costume award ke lo long kiri teron. Yo. Long kiri teron. Alang itu sampai cepat tu kita lo. Nasi alang itu mantap ni. Yo. UKWF. Mr. KWF ke patir ni tum yo. I know Mr. KWF ke patir. Masuk datang sih kita itu jising lagi nasi. Mr. KWF jo la tau cepat duk pik bang lo lata cepat duk pik bang lo. Ala do cepat duk yo ni sih ke chun lo jo. La ke. Yo. Nang ke result dalam pemilu program ta chun pemilu. Oh, ajo por pahini le kai le jo. Por pahini potok tok lo. Mulai dengar pik lo, tak mulai bom lang. Yo, mulai tu ulang. Cetam bom tu lo jo. Puta api perang. Yo. Puta kayak ni litame hem cetam bom lo. Ajo nak mulai tu pik lang yo. Okay. Yo, hei kau dong. Yo. Ajo por mulai tu hem cetam. Orang arji kelang kaduk kawe kecepat du ketum yo. Alon nang video na tu. Adhok tum adhak tum ngam bom talo adhok tum ngam dilang nun tatulang adhok tum ke motor ti hong bom adhok tum ngajir pujir pitching hong bom yo berada ke muni topik yo oh lah jam bilia thon ke som adu ma muni topik la puna ke dam bom tum tatulo to tum ke pichu mon pa mi yo non por phai hini lo ajo mata tak boleh boleh calo por phai ini. Kalau ini topik lang ya.